Ninkuyanza abarorezi nbo bashyire ahakushagika timu zabo omuzano gw'empakaza ankola hagati ya Bushenyi ebiretaire Sheema kandi omuzano gwo ayigwigire kwendera Sheema esingire omuzano gwo aha goora emwe ahari Bushenyi. Aha muzano gwetabirwaho abantu bingi abaramwa bembezi ba Sheema abaganise kugumza mu basagika timu yabo kandi bo abazani borekere kuba rukwenda kusinga emizano yona erukurataho. Twasigaze game mwenza kwansha mbari biriza sane ni expecting na ngo kutugomuka aba support y'itwine tsako tuvangura go mpira donka mutakatire mu politics no ma politics no shish ekini nyenda tshikole kirya cha Sheema aha bwendungu Bushenyi twazana mpira konka Sheema ya tsingo kuchesinga Sheema muzano gwayo ogurukurataho netayisa rubirizi nyencha kare ahari kabwohe kandi Bushenyi neritana n'abantu ngamo muri Bushenyi rero Mbarara City ebase kwa netayisa Mbarara district ahachai kacheka omakura gandi timu ya Buhweju esingire ya Radio West Goro inaryemwe omuzano gw'akasigo kwetebekanise kinihiro rujabana ntongo achai katara gorisha za Buhweju zitebirwe omucweka cyo kubanza endizo omucweka cya kabiri rero ya Radio West yaterwa mu dakika 59. Toka Radio West really kwazana kapira ko mukagona Buhweju konka kapira ko batutera megitintera no kwemurana abantu buragura batugera mukaci kaca ina yali mwe penalty konka yane nayo yana marara yani iki mutumu kwasa kwija Buhweju mukatware nte mukagaruka mukatwara no kusinga mpira ngene twashara mungu tubatere kandi tutabatera nje bakateka teka ngo twabasingira akahuzi nicyo kora twateba goro nyinji zanzishaje yongera ko mpira gwaho. Ekinihiro cha Radio West necho kubahebero 30 by'okwezi oku achai kacheka.